Mwanjito mageri abu yetaseni yen Soko TV ni gochera gidi chensa isano na ibere chiabo ni mugaso chinga kira kwalgani dia mangana magia asenchira yo wengi kana suike eritariane Diana Demo. Togo chaka bene kurwase kaunti ya Kisii nigabarai kurworogongo rwagusi ise kiombe kiabo gya Kisii Welfare Association yasokire na kugikira kisegi cyabarai egati yabarai asamatanga nabo gachinga kibarule ogosaba kwabo gucia saba na inchi kwene kyabuna ekero omuske Fred Matiangi abiriga gwesokia asiganga yayo kuryo burai nigo batebere buna mbachiko musira eri kwene kyabuna we kuma kulyo 2027 so mwaka bokiri bubere na 2022 na chigosoka buno murai kurwase usi Chirango ekiri toko igunka igatwarore ki TV cyakire kinyinge ne ki radio aiga twanyoranire asomuka woyo mukisi yoro monene asabarai barure usiyengima ki constituency kianda uyo gukwana akoro kwelkano nyandoro munyakirogobo asengencho yokoligererio buya bwa gusi asegento tokoroke welfare yeto yomugusi Atuajira asamangana atatu. Eyemo nigo tuli nugo kumia no moichana mangana achakire korolekana asigusi yaito. Aitu achira bunaba gaka, bunaba ngina, bunaba pasta, bunaba antaba nyabiasara abarai bale tokoreka professionals ebichana byaito chichensi ochagokana nechinchira chinene nga kisegi twarole chigokolekana asamatanga bwangu. Tuarenge nyari bariga egekero mwaga tongi ariko enia mamu mwabo amangana akarolekana mabe tuarenge gwikiye tuarenga ari ekero musikongwae ariko enia mamu mwabo ngabarai bachorire bakeire chikura bamanya koimuke ekero murayo ndagokwana esegi yachaka nanda maene bakana wakumurayo nde etwakira agokana buno mugusi ngomugusi Ntobu atiri bagari ebintu ebyo nande yigerege ntokeregia backward mono totanyare wanja gatumenyete asomorembe nande gatori mutu mustari wa mbera asokora na kurandio morembe ngatomenye buya nabantu baito tomenye no morembe regardless kore political affiliation gete kose korasegete enseye omuguzi yabo morembe na Kenya ebe morembe gotu akanira nande tu akondemiri ebintu biri byarolekana umurayoria tokoboria those state agencies kiraroro ngakanga twaigure nonyene uri chaveti kanga urari kiwe statement kanga twaigura barai baria ba chiru bwango nakobori nkieke bagokora elia kabere twachiraiga goteba intubu no mugusi anda maene tari ogwanja waito lakini omo Kenya omogima asabe tagokogenda Mombasa okogenda everywhere Elieta liyo mwano ito Fred Matiangi. Dia kwanirwe na ande okwanirwe. Asikwe mono na enda ewa masikani. Echache ye kole tunga chibura buru. Ngabantu bako rusi wabako beku state house kuoro kinga ngabagusi imbali kende. We are here to confirm li tukoli alero. Inga Matiangi we are behind him totally. Mwanjito mulgiria tugatikana neganga yekiombe gya Kisii Welfare Association hande tuske wikia ase county ya Nyamira nigo mugavana we county ya Nyamira moske amosinyalibo aigoiro yuko chakiwa kwa bwaga chipenya gitali irachikwa gacha ya M-Pesa Foundation umurobiri okolekana asinya gitali ya Nyamusi na ndonogende tokolekana wikiraboniga ase omusakyo ito embunda Wycliffe ikirana asinsemecho kwene kyabuna gusangali birengero n'abananchi bekinsemecho eyemo aseyemo wikasinsememo chiye cyabukira ward ensemo ya not mugrango mwanjito mulgeria tukatonyororo botyuro nabigo tonyatu gusanga aseyemo no yominto embunde Wycliffe Masaya Monde ase enyagitari ya Nyamusi gotoka ase wodi ya Bokeira ase ebunge ya North Mugrango ime county ya Nyamira aso mugabana wa Nyamira musikamo sinyariba kagire goche gosyoria ritkoria ro nimbwatagati yabamenyi korwa senseme ya Nyamusi banyara ko bakongeresera narariba ya ganeti
amarieta ne onkoro Thomas Musobondi enka no gaiga mogondo ye nyagetari agachire nyamu sub county hospital ne yasokoro yane enyagetari ya chagete gwetera baga kabe community barago somba magena bakagaje dispensary ande gachega ika ekabe center matiba kanyaigora weikabuna devolution yachete yabeire bone sub county nyamu sub county hospital lero iga asemere meyabaga kauba korete nkoji ko nyoratore M-Pesa Foundation ego jugo tuaga registration nyagetari ebe theater ebe x-ray igo enyagetari yeye igego sabu kabondo igego sabu bogisange kerenyo igego sabu sigisi nenyagetari ego chikobe nene ego chikokonya bantu baito ekiagera etiete sere x-ray yasikere abantu nabako baruange amario gatoke igo asaya igago chikobare muye nainde eamate na kiego chikonyora chindaga chiwodi chiko igorwa kana chiko irebono iga mabere nkoni toro chibando ngoto toro rendagera ne binte binge chiduka nyoma nchiaga jo bantu bakomenya ase igo nyagetari era chogotoa omore gabano ito karibu to igorre foundation nyagetari chake aya no mamurore etuki ya bono nyanyegari kabisa magendra koreke Thomas Kandege from Bokeira chairman Social Congress Party da keire mugabana nambi yamono asugu tukinerie nyagetari na korenta chi unity chia konyira abande kinyureki naenda babwatete na national government naendo mogaka amusuguna gwaturiete chiira tuachirorira matunda ao nonye na abafanyikazi baba Nyamira lero nduche nambari kolera nonye ne mesara nkonyora bali chibara chire koru kunyamira county engima okwagora chigari no tubwate chigari biragitani tutubwate bono twakanambi yamono enchareri yo butakaje chibarango sirere kaba natikanya sa korende arende n'abanyamira tubwatera ne gasi akoru enyagetari yeye nabwenete ebenyagetari egakonya abante kiagera gere gatigati ya kabondo na sigisi totebenga tigatiere umusimiwa yalibo wakorira maya tutagitebe tieta tutagito tubekere abanyagetari abanga chitogita egere enyagetari yekine tutagite kine naende nyerosie abenyagetari enene toretera batogita gachi nyumba tubwate kerege to akero bono ingi kerege kongu mwishimiwa Nyalibo twakoire okoboko ayetokorere mirimo biya mono muna kwanya rire ko bagoko igo sengati yebirengera libya nyara ko bikurwe wona amenye banyamusi abaire buya bwo chikobe kwa nenya gitari ego chikoge kwa na M-Pesa Foundation yera chikoge kwa se wodi ya Bokera kwene kingangoretero bokoreri ase abamenyi bagaiga igokorwa senseme iga ya Bokera yugo toka se bunge ya North Mogrango ime county ya Nyamira ngira niko ikagabwe studio rietera Nyariki Steven Mbia sana omusakito Steven Embunde kurasien semo chanya msiye kutoka se county ya Nyamira chinga kegendera usanga naba menyi bechinseme icho ngoriyo kwigorwa kwenye gitari no mugavana we county yo mugavana Amos Nyaribo ojo ko chikobwatirana na M-Pesa Foundation kwene kyabunanya gitari ngiciko igorere asinsemo chia Bokera kuri no manchito murgiria togosuka mutuna gutwara na robot ruo ni gavana boda boda kurase county ya Vihiga bagendete kwemurungania kubwatikana nebikole bye umubasukana wipara egati abana boda boda nabigo abana matatu asebatebire buna nigo byabire bigokorekana egati yabo asye cyabo cyabire kigosambu ekibabeire bakorwa kibese cyabasebiyombe mukito murigeria tukatunyara robot yoro tunyatoko igwe bikore bwene tukorekana kinga kitwararire egati y'abana boda boda nabigo matatu babeire bakorwa ekerero cyabo cya serikali angemono abana boda boda kubwatia lichiko. Mimi naitwa Alex Roya, chairman wa bodaboda wa Emuhaya. Hivi leo tuko hii sehemu ya Luanda, mahali ambapo tumekuwa na mshike wiki mbili iliyopita, ambako tuliweza kupoteza mwenzetu wa bodaboda kupitia ajali barabarani pamoja na kuchomwa kwa gari ambalo lilinunuliwa na Sako ya Vihiga County Bodaboda Sako. Likanunuliwa grupu moja ambayo ilikuwa inafanya biashara ya investment. Kwa hivyo kwanza mwanzo kama kiongozi
na kemea kitendo cha ajali ambacho kinaleta kutoelewana kati ya watu wa matatu na wanabodaboda. Cha pili, napiga pole kwa familia ambayo ilipoteza mwenda zake rider wa Luanda Siaya Stage. Alafu pia nashutumu kitendo ambacho kilifanyika cha watu ambao ni raia waliweza kuchoma gari ambalo lilikanyaga mwanabodaboda baada ya kufanya ajali. Watu wamekuwa na rumors tofauti ya kwamba bodaboda walichoma gari lao wenyewe, lakini hivi leo tunawahakikishia kuwaambia ya kwamba gari la bodaboda lilichomwa na watu wenye sio wenye bodaboda. Lilichomwa na watu wenye walikuwa na hasira na wakachoma hilo gari baada ya kutekeleza ajali hapa Luanda. Kwa hivyo tunashutumu kitendo hicho na tunaomba serikali ichukue hatua ikaweze kushika watu ambao walichoma hilo gari na pia wakalibeba moja kwa moja wakaenda kuuza kwa scrap ambayo pia inajulikana. Na kama serikali haiwezi ikachukua Naboigo aborokia na aborokiwa be University ya Kibabi yogotoka se county ya Bungoma nigo litkulia lero banyara bakomucengera omulike bitabu egyata Ken Walibora asibatebire munaniga konyete aborokia se chiskuru wetera obuliki bwaye bwe bitabu kolende nigo batebire bunamba chikwenekia na barumugo chakabarentira ya moyo kwenekia buna goche bari kwebwatukana kulike bitabu bijyana bigwikirana aborokiwa asichiskuru burenchira ya moyo gosira chisemi egati yabarai na aborokia abanyara bawikirana ase chinseme cyo cya Kibabi negati ya abarimu naboiga bariki ebitabu imensi ya Kenya asaboigo omuliki ebitabu na ndo rumorokia bo University ya Nairobi Professor Chacha nerekirana na kwenana enkwana yae. Kwanza tunamwenzi Ken Walibora kwa sababu alikuwa mtaalamu katika fasihi na maandishi ya Kiswahili, na zaidi alikuwa mwalimu mwadilifu ambaye alishikilia wadhifa wake kwa mantiki ya hali ya juu, na tungependa sana kwamba mfano alioonyesha wakati wa uhai wake uweze kuigwa na watu wengine. Na huu ni mhadhara wa pili. Baada ya hapo tukaamua kuweka kitengo cha machapisho ya Ken Walibora katika maktaba yetu. Vitabu vipo. Hatukukomea hapo. Tuliomba ruhusa ya Governor George Natembeya ili tuweke kitengo cha machapisho ya Ken Walibora katika makavazi ya Kitale. Walikubali. Ila mie ningegemea upande wa Habwe, nilikaa sana kwa Habwe. Lakini nakumbuka Walibora akija kwetu nyumbani na kila wakati alikuwa akinihimiza kwamba nisichoke kuandika. Andika, siku yako itafika. Yeye atabaki katika moyo wangu, maisha yangu yote nitamkumbuka, na wacha tu Mungu azidi kuilaza roho yake mahali pema peponi. Nabaigo omwaziri wechindemero nobwagachi Alsi Wahome nigamugikirio murai bwe kyama gya DCP ligati Gashagwa asokogendera kwa murwani omurai bensi ya Kenya nabego kugikiria oburai bwaye kigakia mubolire kuganya omwaka w'ekirububere na 2022 eryo achake campaign chae eri koma omurai bensi ya Kenya chingaki anyarega gwikirania amaganyo y'abananchi. Wacha mtu asichokoze wengine akifikiria mimi nitaogopa. Kama kuna wale wanaogopa, mimi si mmoja wa wale wanamuogopa. Anakanyaga laini yangu, sasa ni mimi na yeye. Yes. Ate huyu mama wetu hana sauti. Hebu ngoja raketo vioreme alioradire. Huyu mama wetu hana sauti kwa serikali. Okay? Si ndio? Nyinyi mkafikiria ala? Ati nilimwambia akae tu kwa serikali. Hakuna mshahara, asomeshe watoto. Mauni maheni. Kama yeye ni mzee aende nyumbani peke yake. Na kama anataka kuongea aongee maneno ya mimi niko na mdomo yangu, mimi ni wakili na ndielewa na
ninajua pale niko na pale ninaenda, na ninajua maneno ya kujipanga kisiasa. Wewe kama huna sauti, mimi kama waziri siwezi kukubaliana na wewe. Mimi nipo kwa serikali, our former deputy president, na mimi ni mtu mungwana. Mumesikia siasa nyingi sana, kweli ama si kweli? Mimi sijagusa deputy president tangu atoke kwa serikali. Hata wakati amekuwa kwa serikali, yeye ndiye alikuwa ananisumbua. Mimi sina mtoto, ati niko kwa serikali kwa kazi kwa sababu ya nilishe watoto. Na wikira woman chito murigeria bagita seni yen Soko TV na kubutorera mangana maya asencha yo wenge korene chikora chinsa 10 no yonyora yanda mange no yominto Daniel Suarez na begensa ya moya bono margoba na chinsa isato cha margoba no yonyore yanda mange chinga kibasa kibaito bagendete cross chiropoti na bego kusakali agendete kwene kiwa kurosi nyoro bito wika asomu chobono Nairobi tubaterine nyambane negati yabasa kibaito bachkwene kibuna konyorori ali agendete kwene kiwa ase emyoro bito na bego ase serikali ye county kurendete kwa kiringambi yamono asogo sangana nche kurwa chinsa 12 chamambia asomoro birio en Soko wakire kurende na boigo ankyo tumirane na nchideana ndemo no yominto Innocent Nyango tunyari tugusanga na bigo kumanyania amange genda gutegerera miriro biri tumigeta seni Soko TV ili tariane ndayana ndemo.